Okay? So iti dayti nga malem kakabsat, awisan kayo ti maminsan pay nga gundaway nga panagtakder. Jeremiah 10:23. Jeremiah chapter 10, verse number 23. Oo. So itultuloy tayo mo't nga ikarkararag dagiti kakabsat nga dan-anayon na for good health. Continue to pray for my family. Ti good health mi kakabsat ni Mrs. Digiti anak mi ni Kurt, ni Catherine sa Kasikeyon. Ni Nanay Lina, makalawas nga na maidilat tay matanan. Ni Tita Bingbing, kakabsat, iti pa nag-recover na from the operation. Ken sino pa dito sick brethren ta itayan? Ni MD, kararag tayo di application na. Adamada ni MD, he's with us sa Zoom. Da jay La Union, ita kakabsat ni MD. Tapnon ti kastagat nag-exam, dete neuro. Okay, nakapasa, kakabsat. By faith. Amen. Oo, by the grace of God. Kasi tuloy tayo nga karkararag ni MD, kakabsat. Ayata, isunto ko mati agbalin nga kuwan. Hepe iti amin na kapulisan ti Pilipinas ti masangsangwanan nga aldaw. Amen. Ag-opisinan to ijay. Pag-opisinan na no kuwan? Ha? Jay Malakanyang? Oo. Aginaldo. Kakabsat ijay Krame. Oo. So, Jeremiah chapter 10 verse 23. The Bible says, O Lord, I know that the way of man is not in himself. If it is not in man that walketh to direct his steps. Basag ti Ilocano, o Apo, amok ati dalan iti tao ket awang kenkwanan. San ngagtaod iti tao ti pannagnana nga maiturong kadagiti addangnan. This afternoon, anyaman ti sasaaden ti situation, things may be uncertain. Han nga pa awan pa kas na kasiguruan dagiti pasamak pay ita. Tauray pay bayad ti dolyar kakabsat ket up and down. Dite ammo no kuwa ket kasarita kam kana brother Enan itay ket no addati gayam dolyar mo tabang ko hamuno tayo irwar uray bumaba kasi dumtengtot kanito nga ngumato. You know? And there is no certainty of the future. But I can give you the sure steps that every believer must take. Deta ti lesson ta itang malem. The steps that every believer must take. Anyaman ti sumangbay, anyaman ti mapasamak ti lubong, anyaman ti dumteng, ti biag tayo ti pamilya tayo, let us walk on these steps that we will study and learn this afternoon. The steps that every believer must take. Lord, bless this moment for Christ's sake and in His name alone. Amen. You may be seated. Di pa nagayayam nga chesket, delikado, DJ makuna nga wrong move. May isang wrong move, kakabsat kat kwa, mabalin nga maubon detan nga agsasaganad nga paka-perjam. Taglalano numayat ti posisyon, di kalaban mo, mesa lang nga wrong move mo, kakaasi kang agsarsarapa. Marigatang kang depensa. Aya, Carlo, gusto? Iso nga as Christians, adamot di kitay dangerous move, wrong move, dangerous steps, nga kasapulan nga liklikan tayo kakabsat. And they are already revealed in the Word of God. Tiyo mo na kakabsat kat temptations. Haan tayo nga isawsaw ti saka tayo kadagiti sulisog. Digiti makuna nga traps. Amuyo traps, patibong. No kuma digiti modern nga soldado kat landmine. Amuyot landmine, digiti na ikali kakabsat nga dinamita. Na ikaling pabutak, nga numapayatam kakabsat kat sumabog ka, sut maudi nga sigundot biagmon. So, the Bible speaks of temptations, and the Bible says, flee. Umadayo ka, kunana. In Proverbs chapter 5, verse number 5, Proverbs chapter 5, verse number 5, the Bible says, her feet go down to death. Ilugik di verse 3. For the lips of a strange woman drop as in honeycomb.
Dito kat babae nga manglimlimo, kan mga lilaw, kan mangsulsulisog. Kadayjay nga lalaki. And her mouth is smoother than oil. Kunanagat naglamuyot pa, nagsarsarita na kunana. Ayan. But her end is bitter as wormwood. It's a warning. Temptation, it represents dagiti temptation iti biyag tayo. Kat iti daytoy nga agdama, at dada dagiti sulisog, nga mangsulsulisog ken ka, ti pamatim, ti panunot mo, may panggap ti moral life mo, financial mo. These are temptations. Sapit ta daytoy nga punto, agserbi nga warning ken ka. Sharp as two-edged sword. Her feet go down to death. Her steps take hold on hell. Lest thou shouldest ponder the path of life. Her ways are movable, that thou canst not know them. Hear me now, therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth. Amen. Remove thy way far from her. Adaywam ti sulisog. And come not nigh the door of her house. Amen? So, dito ti muna nga red flag. When no, it's a no. Amom no, gumatang ka kakabsat yan talasada kat adda digitay too good to be true. So, there are certain guidelines that you need to bear in mind. Tapno hang ka may scam. Temptation is a scam. Ipakita na nga mayat ngem gayam awam maited na kakabsat. Ipakita na nga naragsak ngem gayam ket napait ti kamaudyanan na. So, to us Christians, this is a red flag. This is a warning sign. Don't swallow it. Don't buy it. Don't get it. Don't take it. And don't put your steps on it. Hamo nga ikabil day sa kami jay. It's a no for every Christian. Iso nga, every day, hantay pukawan kakabsat, di panunot tayo, nga maging mindful tayo kanayon, na kuna tayo, baka sulisog ni Satanas deto. Baka iso ti pangguyudan na kanyak kat mayadayuak itiyapo. Another thing mga kapatid is in Psalms chapter 1 verse 1. Psalms chapter 1 verse number 1, the Bible says, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. So ti muna nga dangerous step kat temptation. May kadwa kat counsel of the ungodly. The counsel of the ungodly. Amom no once nga nasursuro tayong kakabsat, iti bumusor ti sa utiapo, ket umadayo tayo tiapo, syempre ti birukan tayo agad, dete counsel ti ungodly. Nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. You know? Thirdly, another nga liklikan tayo kakabsat nga pagturungan ti biyag tayo ket envy. Dito'y panagapal kakabsat. Dakes nga panagtarigagay. Envy. In Psalms chapter 73 verse number 2, kunan ni Psalmist David, this is what he said, But as for me, my feet were almost gone, my steps had well nigh sleep. Gan ak na igalis. Taimma palak kadagiti kinamaag. Idi an nakitak ti kinarangay, dagiti managdakdakes. So, nung makita tayo nga dagiti ungodly, kad it seems nga prosperous ti biyagda, haan ka nga umapapal. No, adamariknam nga panagapal, masapol nga idil mo dayjay iti kararag. Maikat kuma iti panagapal kada tayo. Because that's a dangerous steps. Maigalis ka, kabsat. Maigalis tayo. Okay? So anyway, so much with those dangerous steps. Ngayong hapon, what are the steps that every believer must take? Number 1, we must take, ordered steps. No anya, DJ na orderan ka kabsat. Isok ka naman. Hanggang orderan. At analpas ka na order. Di ba, nagbayad ka no tayo mapang ka di restauran ka, tumawag ka. Oh, no kumain ka di hapchan. Akorderak man dete kwayo. Ano tinaimas ijayon? Hot pot. Oh. Nayunam to dete ti paborito ijeno kwakat dete kwa. Ano di jayon dete fried noodles. Nalipatag di jayon. The beef na nga flat ti noodle na nga kwa.
Nalipatag tinagan na day jay. So na-order mo. Idi sumangpot ka giant, tila ubramon mangan. Just take what you've ordered. But in this case, Psalms 37 verse 23, the Bible says, deti kakabsat, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighteth in His way. Dagiti pa nagadang tinaimbag ti tao, a tao ket inurnos iti Apo. So adagayam intudingan ti Apo, nga dalan nga pagnaan tayo. Dayjay ti dapat nga amun tayo kakabsat. Ano dayjay nga dalan, Pastor? Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians chapter 2 verse number 10. In the New Testament, it says, for we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God hath before ordained, that we should walk in them. Idi pay lang gayam nga inurnusan wano intuding ti Apo, dagitoy na imbag nga aramid, nga isuda iti dalan nga pagnaan tayo. So ngano Christian ka, di umuna nga aramidem, renew your mind. So katam, day dati nga panunot mo, kat mangrugi ka, nga mangadal, mga mo, mangdiskobre, anya Apo, dagiti kayat mo, wano inlatag mo Apo, kas lang kumanok patakder kat, balay kat nalpasta planon, surutom lang. O, di ngamin? Iso nga ti perspective kat na, gaduno ka, nagpa-print, di kita engineer kat na, gado nga, kakwa, nga papel. Kasi ada plano na iti plumbing, ada plano na ti electrical, ada plano na di design, ada plano na iti landok, di jay plaster na, di jay, jakam nakat, ado tito, di no? Manuno ka nga, manu nga sets, di jay dito? 6. Oh, agasam, nagado. Sa danto ikapi, tapno, adakopyat forman, adakopyat engineer, adakopya pa, di jay, di jay mapanda papirman ta munisipyo, kun amin akat, ado nga kopya. Katuno bangunam di balay, anat aramidam. All you have to do is follow the plan. Naipanan eh. So, kada tayo nga anak ti Apo kakabsat, hante nga kitkitan ti lubong, nga isutsurutan tayo iti dana. Uno di sistema ti unbeliever, uno ungodly. Ita, awan iti Diyos, kadigijay nga panagdesisyon na, digijay nga perspective na awan ni Apo Diyos ijay. So, ibang sistema. At the inset ti Apo nga pagnaan tayo. Kat ana dayjay kakabsat. Okay? Psalms 119 verse 133. Psalms 119 verse number 133. Anak ko na ditoy. Order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. So, digito yung nga steps kakabsat, na ilan at dagayam dito na santuan nga surat. Oh, so ngayon ito nubigat, tirabi ina, ni Pastor June, isuro na kada tayo, ipalagip na kada tayo, digitay principles nga surutan tayo as HBBC. Those are the steps laid in the scripture that we need to follow as a church. Teko na nang kakabsat, ti church tayo ka theocratic. Nga, digito'y paglintagan nga paganurutan, nga surutan tayo kakabsat, nalpasan nga nailanad. Kat awan tayo ti posisyon nga kaslamang rebisar, uno mga mend, uno mang change, tilang aramidan tayo kat i-execute tayo lang. I-apply tayo lang digidya nga principles because they have already been laid down in the Word of God. Kat digito iti inurnus ti Apo nga addang nga masapol nga surutan tayo. So, nalawa nga subject dito ordering the steps, ordered steps at church, at din nilalad ti Apo nga surutan tayo, family, no ama, ina, anak, ada inlanad ti Apo nga masapol nga surutan tayo. Okay? Iti may panggap iti DJ ethics tayo, iti business, iti trabaho, di conduct. Amen? DJ
manners tayo, DJ amin, panagbadbado, panagsao, at dainlanaden ti Apo iti Biblia nga masapol nga surutan tayo. Kat isudeta kakabsat, iti isursuro tayo diti pulpit. Dahita tikas lang i-equip tayo nga i-perfect. All of us love the Lord Jesus Christ and we want to follow Him. But we need to learn the steps that God has ordered. Kaya sabi niya, order my steps in thy word. Oh, nakita yung kakabsat. Iso nga dito, Biblia, iti surutan tayo. Rule of faith and practice, ti biyag tayo, ti pamilya tayo. Kan uray pa iti church tayo. Number 2, not only take the ordered steps, but number 2, we need to take or we need to step. Masapol nga ti alante nga adang kat digito yung established steps. Establish, unestablished. Digito yung napatalgadanan kakabsat. So hamo kailangan ti agkapa. DJ naibagat ti saan na santuan nga surat, pinatalgadanan ti Apo digito eh. Psalms chapter 16 verse 9. Psalms chapter 16 verse 9. The Bible says, therefore, my heart is glad, and my glory rejoiceth. Hindi ata ito yung verse. Proverbs. Okay, Proverbs 16:9. Sorry. Proverbs chapter 16 verse 9. Ayun. A man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. No ti Apo kakabsat, isunat mangiturong, kahit nga sawan, napatalgadan day nga dalan. At ti Apo't naggapuanan kakabsat. Psalms 121 verse 3. Psalms chapter 121 verse 3. Oh, He will not suffer thy foot to be moved. Di nanto itulok ang maikaglista sakam. Day agaywan ken kaket saan to nga makaridep. So kahit nga sa ti Apo kakabsat, kat kitaan na, dagiti addan tayo. Kat hana ipalubos nga maikaglis tayo. Psalms 37, 1-5. Psalms chapter 37, isungan na dantay, dagiti tarigagay tayo ti panagbiag. Tamom di desire mo agad, isut turungan di sakam. Isut turungan ti dalan tayo. Psalms 37, 1-5. Kuna na ti Bible, fret not thyself because of evildoers. Di kamit apalan, dagiti agar arami, ti kinadangkes, ta isuda, mapatpat danto ti mabait akas ruot. Ket malaylay danto akas na lang to amula. Agtalek ka iti Apo. Ket agaramid ka tinaimbag. Tapno agnaed ka, dito'y daga, ket pudno amataraunan ka. Pagay ayatam met ti Apo, ket iden nanto ken ka, dagiti tarigagay tapusom. Praise the Lord. Bem nga ti Apo isot mangita digiti tarigagay ta pusom. I-commit mo ti dalan mo ti Apo. So hantay nga agadang nga hantay na i-commit ti Apo. Tayo di pa nang i-commit tayo, kabatugan na iti talged ti puso. Again, hantay nga agadang nga hantay na i-commit iti Apo. Itangalawas, dagiti anyaman nga turungan tayo, activities tayo, babasit kang dadakil nga banag. Learn to commit thy works unto the Lord. Commit thy way unto the Lord. Agtalek kamet ken kuana, ket iso ibanag nanto, He shall bring it to pass. Nagmayatang kakabsat. Anyaman, digijay pampanunutom itang kaslang parikot, pagdanagam, when no kaslang challenge, nga aramidin tayo, i-commit tayo iti Apo kakabsat. Ket ti Apo patalgadan na, dagiti dalan tayo. Number 3, steps that every believer must take. Righteous steps. No righteous ko na tayo, it comes from the word right. So, dahito iti maysa kakabsat nga karigatan nga aksepon iti maysa nga Kristiyano. Ngem isu iti na rumben nga dapat aksepon ti Kristiyano, DJ right. Kunana ni Bob Jones ket do right kunana. Uri kanu ibagati anghel nga usto jay inubram. No wrong jay inubram. It doesn't make it right. Amen. Dadi pagsasao, right is right whoever does it.
Ada turay na kan awan, nabaknang kan saan. It's not about the reputation or it's not about the stature. It's about right is right. Kastama mo ti agtest kat kakabsat. Amen? Oh. No ti amom right, di inyan sir mo, no wrong mo. Awan na wrong tulat taan. No kunahan na kumagat, if it is true, right T. If it is false, right F. Kat din binasa di instruction. Kat insurat mo, true, false. No alaam di anag na usto. Ngam kaputa dim sinur di instruction, di kat wrong amin because you did not answer right. So iti pa nagbiag kakabsat, it's a matter of maturity for us to accept that right is right and wrong is wrong. Now how is that important? How is that important? Because there is always a consequence for everything. Amom no, step kagat ada consequence na ti amin nga adda nga aramiden ti amin kakabsat. There is always a consequence of everything. No right di naramid tayo, awang pagdanagan tayo iti pagbanagam. Kasi right di inobram. Ngam no wrong di inobram, you have all the reason to be afraid because anything happens, dahito iti kunakong ka. Iso deti kat te kunak ngamin na no apay, anangarod mabalimpay. There is always a consequence. So we need to take righteous steps. Psalms 23 verse number 3. The Bible says, He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Idalan nak, iturong nak kadagiti dandana, iti kinalinteg, agapu iti nagan na. Ano kitan tayo biyag tayo kot, mabaling adada digiti wrong steps nga inaramid tayo, naleksyonan tayo, amen? And that's an expensive way of learning. The University of Failure. UF, kakabsat. University of Failure. Ijay pagadalan nga ti pakasursuruan ket dagiti failures tayo. Dagiti wrong step tayo. So we have to learn from that. Righteous step. So nga, ti dawatan tayo kini Apo kakabsat ket Lord, show me the right thing to do. Isurum kanyak DJ right nga aramideg Apo. DJ ti dapat prayer tayo. Kasi iso ti steps nga dapat nga i-take tayo. Isot ko na ti Bible. He leadeth me in the paths of righteousness. So dapat i-pray mo ko ng Lord, isurunak iti right thing nga aramideg. If you are in a problem, DJ ti question mo, what is the right thing to do? Ano ti right nga aramideg kadeti nga banag? Parents, in dealing with our children, we need to pray and say, Lord, show me the right thing to do with my children. Ano ti right nga panangisurok kadakwada? Ano ti right nga way nga panangipaganet-get ko, dagitoy nga prinsipyo kadakwada. What is the right thing to do? Amen? Di ba no, basbasa ka kat, detan sa lutsod mo, ano po iti right nga kurso nga alak? Kasi nagadong options. Kat it seems every option is good in itself. But what is the right thing for you? So kung naman ko, Lord, ano ti right nga course nga alak? Kasi, imagine mo, no, once nga simrek ka dyan kat, 4 years kakabsat nga naggasto. Di nga min kakabsat. Tuno 4th year kat, agsipaksang ko na na. Hawanan kakabsat. Agsipakong ko na kat 4th year kakabsat. So nga, Carlo, right mo't la deti sinarag mo nga kurso. Awang babawi. Amen? Oh, right. So, deta ti steps nga dapat i-orienta iti bagbagi tayo. Ana ti right nga aramida ka po. Amen? Oh, no agasawa ka, ana ti right apo nga aramidag. Oh, no agkaanak kanton, ana ti right apo. What is the right thing to do? Damagan tayo man di jay, Lord, what is the right thing to do? Kung tayo man, go. Irwam tayo ti bagi tayo kadayjay. Kasi iso ti steps ngayon sa gana ti apo. Steps of righteousness. Lord, what is the right thing to do? Amen? Oh, teta kakabsat, ibatik ka di nga sa lutsod. Number 4, the fourth step that every believer must take, Christ's steps. Dagiti agdang ni Apo Jesus. Christ's steps. In 1 Peter chapter 2, verse 21. 1 Peter
chapter 2, verse number 21. Okay? The Bible says, "For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps." Imbati nati ehemplo, tapno isu iti tuladen tayo nga adang. Oh, di ba kakabsat? Surutom lang, di nagnaan na, kalakas di kahit nang asawan. Insuro na di dalanan, impakita na, He showed the way. Di ba? Idi isuna kat kunana di Bible, kat when they reviled Him, He reviled them not. Idi nga sinaktan da isuna, hanga bimalas kunana. He showed the way how to deal with enemies. Amen. He taught, insuro na, no kasano kakabsat, ti panangaramid iti, digito yung abambanan. So mabaling nga, dati reason tayo, may justify tayo, di kaya tayong aramidin, pero siyempre, iti pangrukudan tayo, deta agad, no ni Apo Jesus nga ta, detoy, aramidin na nga ta, detoy, if Jesus is in my shoes, will He do this? If Jesus is in my situation, no ni Jesus ti adda kadete nga situation ko, anat aramidin na nga ta. Christ's steps. Because every believer, so they kinanta tayo, trying to walk in the steps of the Savior. Iti life tayo kakabsat. Anada di nagbalin nga instances sometime in your life nga na-apply mo dati nga principle nga idi adda ka nga sitwasyon ket dayto iti in-apply mo nga prinsipyo. Do you recall any adama recall yo kakabsat nga instance iti life yo nga idi agka problema kat aramidem dayto iti napanunot mo, Lord, no sika ti adda ka dayto anat aramidem. Can you recall of any situation na yun ang inisip mo? Meron ba? Can you recall of any? Lord, idi sika kat kastoy ti inaramid mo. Di ba? Lord, idi ti tao kat kastoy ti namay andaging ka kastoy ti inaramid mo, Apo. Imbagam J. Cruz, Ama, pakawanem ida ta di damot aramiden da. Father, forgive them for they know not what they do. Christ's steps. Kada muyo kakabsat, iti dayto nga lubong, numan pa'y adut maipakita na nga kasla ragsak, no isut surutem, di gijay nga temptation ti lubong. At the end kakabsat, awang maganab mo, no di puro pait, emptiness, vain, and bitterness at the end. Kat no kitambot di pa nang surut mo kini Apo Jesus, kakabsat, it may be a narrow road, you know, but if you follow the Lord Jesus Christ, you will find happiness. Amen. You will find real blessings. Christ's steps. Number 5. Ano digiti steps nga dapat nga i-take tayo nga believers? Promised steps. Digiti inkari ti Apo, uno na ikari, kuna tayo. Inkari kan na ikari, anat nagdumaan na. No inkari kat, DJ, itad na ka, na ikari kat isut papanam. Di nga ming kakabsat? DJ na ikari. Nga inkari ti Apo, na ikari, na ituding nga inkari. Inkari nga na ituding. Makamukay jayang kakabsat. But to give you this example, in Joshua chapter 1 verse 3, Joshua chapter 1 verse number 3, the Bible says, "Every place that the sole of your foot shall tread upon," amin ko na tunggal, "diso nga tidapan tisakam ket baddeken nanto, dayta ti ited kunto kada kayo akas insaw idi kini Moises." Okay tayo kakabsat? Ano dati bagbagati Apo nga tunggal baddeken to tadapan mo, ano nga lugar? DJ promise land, di inkari ti Apo. Di jay tinapananda kakabsat. Numan pa'y, DJ mun una nga generation, kanayon da nga ibagang agsubli at Egypt, di ba? Let's go back to Egypt. You know, except Joshua and Caleb. Iso da lang kada DJ nga generation na dito iladwat nakastrug Di DJ kakadwadang kat next generation because of their unbelief. But God promised to Joshua, every sole of your foot that your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I promised unto Moses. So, kakabsat, at dadan digiti na ikari, nga insaganan iti Apo, iti masakbayan tayo.
Kat haan kung mga tilubong ti kitang tayo no, di kat makipagpagnatay ti Apo tapno, di tay mamisan, di gito nga ingkari ti Apo. No, deti mun unay datay kat na ituding nga good works nga aramidon tayo, deti kat na ikarimot tin nga blessings. At na ikari nga blessing nga paragan ka. Ang kaumapapal, kasi adamot inkari ti Apo nga blessing nga paragan ka, madano mo tolat tamot dayjay. There is something God has prepared for you. You know, promised steps. So, kalmate lang, just trust in the Lord because God has appointed our future. Mabaling iti dahi nga gundaway kat question ka iti Apo. You're not questioning God, but you're asking God, Lord, anang nga tamot tin sa ganang para kanyak. Mabalingan ni Carlo, kat kunana, Lord, sino matiin karim nga para kanyak? Kat kunan ni Jebrail, iraman nak mamut pastor kadeta nga prayer. Oh, di ba? Oo. Pati siyak pastor kunan ni Faye. Di ba? Sino Apo ti inkarim? Adda kakabsat ti inkari ti Apo. Adda intuding iti Apo. Oh, kaya umununak ka di pastor kunamon ni John Joseph. Kasi oh, JJ, ada inkari ti Apo para king ka. Amen? Promise steps. Oh, so, iso nga, dayjay, masampol nga isaganam deta sakam nga agaddang. You know? Promise steps. Job, God has prepared something for you. Kasi, deti promise lang kat future da deti kakabsat. Future. Nga deti nga future at this point kat sangsangwundan. Ngam idi past review kabsat adayuda pa but this was their future. This is what the Lord has promised for them. So adamot DJ quote unquote di makuna nga promised land bumot nga isut into ding ti Apo nga paragan ka. In many aspects kabsat deta ti mabalin mo nga i-apply ket kunam, Lord, thank you so much. I need not worry of my future. Hanak unay dapat nga worry no ananto sinunto yan nanto. Basta po, DJ, kayat mo nga panunutek ita, I will think of this and do what is right with my stewardship. Makamunto ti Apo. Amen? Deti church tayo, ti future na, ada mo, I believe nga, daing kari ti Apo. Mamati kayo, absat nga, dahi ti insagana ti Apo nga future, deti church tayo. Kat there are times nga, agplano tayo nga sa bali, gayam, di plinano ti Apo. Kasi adaing kari na, so what do you do? Give up mo jay planom kasi jay inkarina, iso dapat nga i-take mo nga step. Promised steps. This was your plan in the first place, but habang nga bumaybay ka, karkararag kagat niya, baliw gayam, sa bali gayam jay intuding iti Apo, sa bali inkarina. Amen? So, God has promised those things for you. Promised steps. Oh, lastly, kakabsat, enlarge steps. Enlarge steps. Ano ka na sound ti enlarged? Nalawa kakabsat. In Psalms 18 verse 36, Psalms chapter 18 verse number 36. Okay? What a blessing. Psalms 18, Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip. Amoy iti did not sleep, binasa tayo damo kakabsat. Di ba ko na ni David, my feet had well nigh sleep. Apay nga nina ikaglis day saka na, ngamin kakabsat, di na nakita ti kasayaat day jay pagpagnaan na. Ti kinita na jay green pasture ti sabali. Kat kuna na imbagdapay. So kuna na nganik na igalis. Because he failed to see and appreciate, day jay nang isaadan ti Apo keng kuana. Kakabsat, day jay nang isaadan ti Apo keng ka. Iso day tati intuding na nga pang paprospera na ti biag mo. That is where the Lord will enlarge you. No ti agdama iso nga DJ, may isang in-post ko nga quote, I think it was yesterday. No, dadigiti temporary problems mo and you feel like you're stuck ka digiti nga temporary situations and problems in life. Haan ka nga dapat ag-complain because mabaling nga iti dayta nga daga. Out of those sorrow will be born iti blessings, iti masangwanan, iti panagbiag mo. You never know. Amen. Thou hast enlarged my steps, sabi ni David. So, deti kabsat, I tried to study, the meaning na no DJ, nailet, it is a symbol of poverty.
Ngam no DJ enlarge, it's a symbol of abundance. So, as God's people, DJ nangisaadan na kadatayo. For example, dati church nga nangisaadan tiya po kadatayo. This is where God wants us to abound. Iso nga ko na jacket, be steadfast, unmovable, and always abounding in the work of the Lord. Iti dahito nga trabaho tiya po. Dito na tayo nga i-enlarge tiya po. Dito na tayo nga parang ayon tiya po. Dito na tayo nga padakkelan itiya po. Enlarge steps. Thou has enlarged my steps. Iso nga, we need to stop looking at the green pasture of others. Compare mo ti bagim nga bagdapay, di ba? Bagpaiso na dakastoy na, uno kastoy. No, sa balimet kakabsat, DJ, wait ti apo, nga panang-enlarge ti biyag mo. Amo yun na dumat pa kasaritaan ti parabor kada tayo kakabsat. Sari-sari. May mga kapatiran na pag nag-share ng grace, ay talaga namang makita mo, what a blessing mga kapatid, di answered prayer. Yun ang grace sa kanya. May mga kapatiran naman na ang grace sa giving naman. Grabe mga kapatid, na-prove ko ti apo, ti cheerful giving, praise the Lord. May mga kapatid naman na ang kanilang kwento ng biyaya ay puro suffering, puro sorrow, puro hardship, puro difficulty. Pero ijay na nga nakita ti panang-parang ay ti apo ti kararwanak at may express na, may testify na kakabsa, ti kinabak ng ti parabor ti apo. Gapo ka digijay, iti bautan digijay nga sabi. So, thou has enlarged. Wherever you are today, God is able to enlarge your steps. So, kitaam kakabsat iti apukot ko nam Lord, anamot ti panggap mo kadeti agda mga sitwasyon ko ita. Ana iti purpose mo kadeti agda mga kasasaad ko. Because dito yung nakapo nga enlarge. Dito yung nga pag-blooman ti apo. Amen? Kalati arig na ti deti kakabsat kat no sika kumakat anate kunanan, anate kantate be the best of whatever you are kunanan. If no sika kumakat may nga fern nga naimula kakabsat sa jay kabambantayan, if you can't be a pine kunanan, nuhang ka mabalin nga pine tree at the top of the hill, then be a shrub at the side of the hill. So, siyempre, dakkel ti gidjat jay pine tree kun jay shrub. Anat shrub ti Ilocano? Muras. Pakpako. Dakkel ti difference ti jay pine tree kun jay shrub kakabsat. Different locations. Ngam sabali ti appreciation mo jay pine tree, sabali mo ti appreciation mo kada jay shrub. So, hanak ko na dapat jay shrub. Sana pine tree ako. No. Be the best of whatever you are. Hanat mabali nga ibaga di pine tree, sana shrub ako. Because as a pine tree, that's what God made you to be, and it is where God will enlarge you. So nga ko natin kung maitidete nga malem, Lord, I should stop looking at others. Nga umap-apal lata iti pusok kadakwada. Uno, maladladingitan nakti kasasaad, kung kaput pa ng kitkitak iti sabali nga tao. I should look at where you placed me, what I am you've made me, the person that you have made me, Lord. Kadamok nga unique deti pa ng person kanyak. Unique ti personality nga inted mo kanyak. Unique apo deti ability nga skills nga inted mo kanyak. Yamin kakabsat? Kasi no umap-apal kalatat sa balik at hangkan to naragsak di inted ti apo king nga biag mo kat dimam mo nga di inted naging ka nga personality at the purpose na nga isot mabali nga pangusaran ti apo king ka. Kunak karod, sana ako na lang si Carlo. Di ba? O kaya si Carlo, sana ako na lang si pastor. Hindi magkaiba So we've got to know that what we are, the Lord has made us unique, wonderfully made, fearfully made. And what will the Lord do? Thou hast enlarged my steps. Kung nasaan ako sa mo ako nilagay, you will make me abounding. You will truly bless my life. So deti church na duma-duma tayo kakabsat. Kat kitaan tayo ti mabalin nga pangblesan ti apo ti biag tayo. So that in return we can be a blessing to others. We should not compare ourselves. Kaya kung na di Bible, kat comparing themselves one to another, kat saan nga healthy At i-compare tayo di bagbagi tayo ti sabali. Han nga healthy tayo di kakabsat. Amen? So, these are the steps that every believer must take. Number 1, baga tayo man kakabsat,
ordered steps. Oh, dahilan natin ti Bible. Number 2, establish steps. Number 3, number 4, number 5, oh, di kita inkariti apo na itudi nga paragan ka. Number 6, oh, di ba? So I hope nga kada ito kakabsat, bottom line, di relasyon tayo ti apo ti ikaso tayo. Kasi hantay makita, di ito nga steps, nuhan nga ti apo, di relasyon tayo kenkwa na iti pangpangrunay ti biyag tayo. Amen?